Ako planirate uskoro da putujete, EXPLOTRAVEL agencija vam može omogućiti da odaberete svoje putovanje iz snova. Nalaze se na top lokaciji, tržni centar AVIV Park u ulici Živka Davidovića. Put u svet počinje u AVIV Parku na Zvezdari. Informišite se putem njihovog sajta explotravel.rs ili ih posetite i ljubazno osoblje će vam ispuniti sva vaša očekivanja. Radno vreme je svakog radnog dana i subotom od 9 do 21 čas. Otputujte i uživajte. Imamo rešenje za sve vas.